kumusisia kwake na kumuelewa nesa nukora uni mundu wena utongoi lakini ndio sivyo that you na undumwe so it's good or bad to imanenga opportunity to apati nafasi actually I advocate for leadership with the youth tunenge imu ikawito ebuso 2027 utongozie iwangone kibathokani nulu ikwangela nyo mundu oyu nenda uswanie on this level you will imagine mundu ogezito mundu ta Isaac engama na wakaundia mazako kana wa makueni papa nuko it makes sense think about it okay. So still tu manenge nafasi but to consider some fact si ati mundu ni mundu weyani ya kutongosiana na watongosie na ena capability na ena muscle meani ya kutongosia but we mwene ena shock absorbers siya ku keep stamina ya maondola moka na sena utongoi yeah nundu many a times with ya mundu amwika we are so vulnerable to decision making kizito no that is yeah abu toya kizito ni wiki abu kizito wiki aka tweke so to consider some fact to manenge we mwika witu nunengwa miana ya utongoi but tunambo wiki ya kuwasanga kambo matra ya ba better wa grassroots levels tumanenge ibila sia MCA tumanenge ibila sia ana mundu wa the president yani ana wakibila tumanenge ibila lakini tuambo consider tuzisiati yo mundu ito de sawa lakini yo na shock absorbers na muscle mark withstand pressure ile sio kana utongoi okay mwaitu ngilesi wanaona ina miaka mingi lakini no kwenda kibila ando mamuika wana Eliat kinzito nenete kindu kisiopyu lakini pe kindu ngwenda unena tamwaitu mukuna mundu wene basa kenda ni mundu mukani ni mundu umenetwa mutumea mundu mutumea na juu kindu kitu unena chotongo ikino siona kino dhuku beni twailoshisha mundu enda mwitu kana ni mwanake ni muima akili yake that's it kindu kikitwa uima andika bandu ni muima ata yutwashe yuta yunimete kundu kwitwa mashinga na kukundu kwitwa wandivini na yuko zigwa uyu munuvie MCA na wandie na kuna kwa matsakwe ni wononye mekethe ni utsauba kuitsauvie ya tsauba wetsaidi ya mundu tundake sosio kati siandu make nundu no dhinwa ni wanake no dhinwa ni wetu ndo ulilikana kuwa umie undu waile kwika ni kindu kitwa kukosa kisungu yetu mumita moja likana mumita hata maturity yuke saidi ya mungu chutiti heza umane yabanya timu imapyu kabisa kumundu uyu ni wailoshiwa zo nandu mamushikana ni mushiwembesa mbingi uungamishe mwanake uwikana aya kisiotu ila jendie mwanake okimwendie nundu aki kindu chuwa ilo kisisha muno yes kwa kindu kini kikwenda mundu mukomau kiliko mundu mukomau tiati uni mwana kenu atone maundwa na pe kindu kimwe kita wakisungu sympathy kimwendio nundu nulonza pambungeni bajenga sonze ya akili kana mundu ina munuka kienda mundu mukomau na wina kiliko kisio utona kwethukiwa na ikuwa mali ya enendi akamipiche nundu pe mundu munenga kindu ndiye kana imoli kanela kwetha sukulu ketaithi akana ikake watwaye sana ile ngili sukulu uyona kai yanzi yani na kaile obikone sukulu na isinge na kena katiti kayekia yuko kube mundu tono tumaluwa ke watwaye sana ile sukulu ngakindu kiutwa yandu maku ukozeja chindu sikela maboko kusindu ini sienda mundu mukomau utena mathina embeni thea mundu asigwo chama wakulia ungava notu unenga we mshie utu unenga pio keli tuchi shoke saidhia no wone kenda women representative kamili tukaka keka lanthi kakataibetila ingi kakeka lanthi kakateja twili tutulatungi nikakomau nikesundu wa women representative ndo mwe ikizito nenda kuangeleka jinsi ba studio ba studio tena Isaac tena Toby na azuni anake maitoto thuko maana moba ina ndo so nyo mundu uyu Toby aungamite ministry yuko azwania Toby aungamite ministry education no sisi sianda hizo soma anda Toby lakini nwezi kizindu yitegemeana akili nwezi pepo inungweta yai nwezi pepo inungweta yai pege no mwaito wanene tuzije kitu kita wai ukoma wa mundu
Yes. Ni kana withie Kizito umuthi ukethe yukwangelekanya yu tozi ongelekanya ya mundu amwika otatutumie to mikwangelekanya yu to biyu ndezo kono wakele londo yu we wa kwangelekanya gavana wa kaunti Masaka kono wakele na yasu to bi mu kunekele na weta ngima yele mboka eli kangale Kizito hii akiaje mo lakini you know no mwidi ngilesi lakini you know ukomavu wa mundu itegemea na ukoma wa mwi yani mwi gwithia we munene kana mwi withia munini kana miaka ni wese wenda ukethia na makambuni ni manene matongo ni mundu munini na kambuni ni enenesa ni wese penda Kizito wabaya lo maitu weta wai toto eta watoto ndisi ni mutongo wa women rep wa Bomet toto I very vocal ilo wai weta sekibela na wengi mamwenda muno sana no I very young but at the time she came and faded out in the field in the middle of the people no Nikki number 1 umundu razia ndo magubo meri na ko Kenya toto aweta wambakania akamba ukethia mundu egwa toto wewe miaka 23 ndikuya nene anyita kibila ndikauka hati wina miaka uni mundu wito wa moika but ekaini mwewe kaundo ona nete na tongo imaitwala mekwenda ibila kibetho na muno sana kiwango ni cha amoika maitu kibila nditu no chenda anateka unenge lakini ikulu ni yati wewe tayari kuumwa no ibindia we tayari kunene wano ibindia wena shoga absorber sia mundu au kwate mpaka mimeo lakini uthithia Kizito ungamite na wazia omoa kwazia ona mwekata ayo ndo meza ya mundu ekani minu kija mundu pina wa mundu Kizito na kugoma kwa mundu kuyumana na experience okay kini kindu mundu witrainiana kini kindu mundu usia wanacho cha kuimanisha na kuelewa kana in any given space of life pando bo then pe pressure sipo pe maundu mengi methi hapo but am I able ona ngakimwa nebia ni ula mundu Kizito Biblia kwazia wale mali kwangale kwenda ibe ndo angale kwenu ngino yote wendo nena unaona so ando baito mamwika mambe kuelewa ati utongo yuni muwenda na we will give you the opportunity but the question is tuye unenga opportunity not ukunenga opportunity itu unenga yo ni kuunenga we mwene ta mundu mwana wake mundu ndini wa character yaku kana ikabika bando pressure si okay si udimin with ya tuika kwe wengi unai vocal okay yani mwedu ngilesi ndavile kunenga mwana ndani kana mnene na mwedu kisi na museze itoa mutongoi anoka nena na itoa kwesila 23915 edawe na woni yulo wa utongoi wa andoma mwika kana uteti wa mwika maito kwesila nambani yotumani mkube ya 23915 edawe na woni waku ukwenda nikana withia nitwa nena nisia kana we ukuona tuele kumanya na ukandika kwesila 23915 anikana withia twakwatiania twende na kuna na yolo wa uteti wa ndo mamuika yes na uteti wa basuma muika ni watu nenda kula nyanti oyu twende tuona ndo ingi mono byo maunga maketi bila ndo metu mamuika maketi bila angindu kwete kuona siasa sio ni magoti yako na silie angindu kwete kuona mena programs ilsita empowerment projects kana projects kana initiatives ila mekite kana mala netie kwekithia kana ni manenga amuika ala angicho utoni kana ila empowerment lakini nenda kukula nyati hiyo andala already tumanengete utongoi ala tumanengete utongoi mamuika ndeni wa MCA ibila sia MCA ibila sia MP ibila sia of course kamba na twina governor wa miaka miongo 35 akuwe suma ndeni wa bracket yesi ando mamuika lakini kwa na wenda ukethia ni manengete ma ministry ata county ya Masaku nonete ando mengi mamuika manengete ma ministry makanengwe ukethia na matongo ete ministry sikiro kanyo ayangu ndeni wa county ya Kitui county ya Makueni ukethia ni manengete cho ni manengete ministry mijongo ndo mana mo ala tumanengete ni mede tume role model kana mede tume mentors akwa ala makwendo lika utongo ini ala tuambita mazakwai ni mambita kuithia me nini mentors ma ala makwendo lika ndini wa utongo na ndoni ngana examples yo akula numite auditor wa Makindu Kiboko Twand ward ikwema Kweni county yes twasakuye alama ya makanzala ni mangukiyo MCA ta muambe masakuwa na twasakire mwana wetu wa Bernard Musau twanenga mwana wa mwika wita wa Kalunde no Mutanga state na indi tuma twanenga usu akunieta mumwe
auma walikongetwa details no mamwika na wathikuno kwete kuwa enda no makwete kwasi kabanganya nganyela webo ni tuona ki ila nganya webo ni tuoni ki na ki uwebo no tunengete ki ni tukwete kwete ta ithaka ni tukwete kwete ta ki na ki yo uthukumiwa ndo asima mwika wele kwithia wili ata kwikithia kana ni manenga alangi makwendolika yani manenga ala makwendolika ya mubuthu andu megambie kwa setu na nengi andu mamwika na maatu balucha Kizito ai pena moja tawai anytime this ano lilikene na moja ikiwa 2022 prior to elections na moja yata presidential debate aspirant ndio moja na aspirant ndio ngibaya makakundwe makuli nike na mbegu kizia opinion ya mundu na strength ya mundu ndini wa ku handle certain question na baida ba kulwe wena kibelo katwekata no it's all about weka A B C D prove to us you will change this nukona lakini hiyo nene ile ndoka translate kwa level ni ito ya iwango ni isi andero tutaona kuika sindu sia mudembozu Kizito mundu kwangelekanyo MCA wa Kwito MCA wa Kwito you term no wa Canada atue kibilani kiba kiu cha MCA kiu cha Kwito yu lakini kwani kwa vikira za mzee nara ndiye zina ndio domana kwani kwa ambie the kansala ndio zile kweke number 1 Kizito sometimes it beats no logic kuelewa with it we mutongoi ngilezi kwa imagine pando we tamwene ndi na ndowezu yaku thina mutongo with it for more than one time kuri kumanishia time mbe wasiana ile mzi yetu za kwa time mpaka ile mukene na utui wako ni wonde wodi nima apart from you onazikanene wo tunene au utui wonde household ta 50 by bando uto not embe uko na nyandopo unless ya mundu private otoine yes otoine yani ukevya yani ni mwandu wenyu kwenu mwongizio ja kwenu mwingwa kiu of course nenge kiba ndo hila twesini ya mwene you understand so mmajagiura thank you bado ya msiyezu wa gotu mukule makoni okay no problem hivi ya ndizia na akoga no kumam 2027 ni yoketi yes na ngilezi tuele kwenda tu CCI sindu ile si ati Kizito ni mundu wito na yani tabao tu inyo wa Kwito but mundu wito Kizito tuthito tuimona na tumuonete kwa ibinda yasa yokwenda nondo tumwese mundu tuimunenga opportunity Nizi ina wasa kuwata mutongoi yuwira wakuwa mutumia we bandu wasia wake wakuwa wasia we bandu wakana kanini wakuwa wasia we bandu wa mundu wa muika na wakuwa wasia wa mundu wa maito we bandu na makulio kakulio ta MCA withie wakulio makulio maito na no masungi yendo we mutongoi wao wito na ekulio yakwa mudhana na nitungile wengine kulio ati Kizito tuisa kuwa atongo ya maito no number 1 ongo kulio simple tuna atongo yongo makwati ministry of vokanyo county de sito kambane wito ni mutongo yuba ulidikene omundu Kizito wa muika wisineza wa muika ministry yake na level ila withieto aikwatia withieto yendenesa na mo asume thieto mama amuika ni chao kila mekete tangible utongo ko katu ya muradi unekie kineki na neka so mwanza kwa mwandu ngengi neka 1 2 3 4 5 6 nubona ndike tumito kwazi ati muiko wito wina ambitions nzeo na wina woni musiona wina visions nzeo but ukweli ni ati wemena to yunenga kibila ki wina maso na bina na utomi wa kuikalandi ukasome waniene ndema kausome na ndo ndo nakuika ama kusomea ni yani ndio isi wa kula wale kuja wewe ndio kuangelekanyo ukakalindwa MCA wa kwenu ndi pema huyo ndo mkulio kedi ya kwake ni ta pressure but uzuni huo kweli hivi amombe ndapika si akushuki to the lamina sawa sana na madam speaker union Kizito lile ndapia wa mungu wewe lawo iliowi washa mundu amoika no wewe si mundu amoika kwangele si mundu amoika mundu amoika ni mundu wanda withio wa miaka 35 kikatiba hiyo ithio wa 35 years yes 35 wewe nayo nye
nakulyo wewe miaka yenyewe yendi nguli nguli tona ndi bracket isi andu mamuika ondio ndo suma moika ndi bracket yunya kwa kondi mundu amoika kinjito wala wa muika no ya mumbe na juju mundu nuthu kumana ndo mamoika na wina mo na wina metho no kashisha wunu atoneki na kionda toneki na kiolongi ndatoneki ya ila we kwe ande zitu ndi uvaluka nundu nditongwe na ndo mamoika ndi uvaluka nundu atitongwe na tumia kana jikiti ata pe kila kia ila kushiwa mundu kwitwa kinzito na nasi ando mamoika na ando mabata pyu na ndo ako mauna ando mabata pyu kukindu kiwe ya ndi ukule ita for example yuka kulwa we MP uya wake ni mo na nicho wate kailio kwata ndini wakisio mundu wishimia usomete kindu kita waloka na lawyer wishaithia ni watu tete lakini mundu usu wishaithia ni mundu thia mumbe mukoma ukiliko mundu muimanesa mundu yukinjito yutuipa awu yani unoju wotangasi usiasi ukasya mundu nga munenga uyono mundu ukuitwa Robert ni wa muika lakini ekai munenge uyono atobwe hindi nganenga nganya nithia kutoiye kweli na ndwasu ni meanene na no mwamwe kuyi ila tu isosisia hii itu kwasya utongo yuwa mundu wa muika itwa ilox ona mushini no wiwa mwana mukuu lakini uwa katika kweka kwatie mushi ni kweli tikula wimbeza lakini mundu wima wake kuila tu nena ngewa ya mundu wa muika hii okingu tabishie unie mushiye wakwe nindi sikwita wakaitika na kwita wanetuka tene mwanyengo mundu akanewa shindu ifi no akuwe akabikisya enendi just true na witikile kanole mundu wa muika akula si unyangali nene ba akula si unyakala sioba of course usuwe wagwe witikile kanole ifu vision ya mundu wa muika kuni twa ilo shisha hili kinzito tukaliya ila tukuisibe kindu kimungu utabia kita wai mundu namuka okeke atiki mundu uyu mbese ya nyata financial status ya nyata okeke atiki mundu ukusi wotuini ailiata lakini tie mwana kezi mini yotukulu ya university mwewe ajo ilobi na yoga mbuku ya na yikae ya umaku ilobi tujituwa na yone yukae kanisani uyuka ujengwe ya ukakisioni yase wasanumwe na nudu yipone kishambu pechama ndiweta nisaidi ya wetie pechama yuchukidwa kitwa cha mundu kuitwa wangoyo la witwa maikisongo wa mbupi na ibu ya kwa tambesa nivyo kete kibila na muyasa nzebe ni mwa itumanewe ayi tusonge mbe na at the end of the day chutika kisungu na kolya pa uyisa ija munengiye nienda umutabisya bandi kyanga yula witune malelu makeka lama wadi anda siyo memedena no kweli mwanza kuwa chonze cha akili mwanza kuwa mundu mdaka mbe ya kembyo thank you mwanza kuwa mundu inatamaa washi I can imagine nye ndiwa moika ndi youth lakini nye ni support youth leadership mbona tina kinzito muna na ningi kwa basi ya ipe kindu kitwa qualification kwa mwe support tuyazia tushishe umwana keotu ushisha kana mwitule wiba yes kele tukaitwa hii ketwa kele tukasio ketwa mushiye mbibe nanga ina mwathime niwe nanga ya muboshie lakini wewe amwitu asamba nito no tongo ya yenda ekenesha na no kele tukanini na yinu wakazendo ta ya keti kibila cha women representative yimwe tusunda bataki ndukeu mundu wa musisha wiwe sasyo nda idudya ndoma muika twiki na enda mokula maini eka kindu kita wa empowerment ya youth lakini pe mundu ngi wosie kibilo kwasi aye nganyanda mukuma nganya timu sio kabanga bananganya twete nganya na tsaisu mu budya ndo mundu kwitwa engineer overlapping alindi akase wakete cho president kila mundu amwika eje kila okwenda kwitia na ndio munenge wewe engineer mukoma onondo unena engineer nondo unena ati baba wetikile kanole nyangile simune yo munenga kibila na itumishi yakwa kizitwa hii une yake na tabia nondo amasai amweke tuminele buninge okay youtube nina na kazi hii number 1 muika wito tutana mbombo kunia kula tuzisye mundu eno kwa maua kiliko mundu muika mwingi very well nyethea mundu nyo wetaneza nda ukengana muika mwingi wito wenda kindu kitwa soft life menda maisha matema akukuni wakelele lakini is blanket statement
Okay, sawa sawa. Nende mwithu kisira muzizi wa mutongo hii. No siono nda kuya kwa tena ito mwathanyana. Umu mbitina wandatikite basa. Tuwithia tukana na K. Robert Mutuku. Ena mweni wito studio. Tuwithia tunene lua mwanduma kwa naite sikoko. Ino ya Idi Hadha. Kwa ndi tuwithia tukwa nene ngalikwe no. Nangalikwe ya TV. Kwe kithia kana maundo mesawa kabisa. Indi oyungu nenga Ivoni wa Dominika. Kwa te vilingi wa maovo kwa kuvi mwendo wa saile siya kiokoni. Maisha ni lasima withe medho wisi utende ndi anene na ukwatitie hiyo nyamoto imeadha mukudhu